Sasa wakati naenda kupatiana serikali na sina uwezo, ndio niko na time ya kukutafuta. Piga story yako, uza sera zako, wachana na mimi. Muthenya wa ira ningi former president Uhuru Kenyatta ni arakorirwo akiaria miario no iratigire ya Kenya very confused kana hihi Uhuru Kenyatta ni kumathakira aramathakira kona nduko nini hetoku arare na President William Ruto mucii gwake kuria Ishaweri. Sio kukakaa hapo mambo mali yenu ichukuliwe na nini, mumeitolea jasho. Msikubali, pambaneni, muhakikishe mumepata haki yenu. Mnasikia nyinyi? Kenya maratigirwo makire a bit confused ni kuigua uria former president Uhuru Kenyatta akiaria kona nduko nini hetoku marakire na President William Ruto kuria Ishaweri, na mundu wakorwo agituma andu matauko makiria ni kana hihi former president Uhuru Kenyatta meant what he said. Ni mundu wa hakuhi muno nake wetwo Jeremiah Kioni uria maita maingi ekwaria andu aingi ni metikagia ati no ta former president wakorwo akiaria kona ni mutongoria wa kiama giake kia Jubilee. What does that mean to us? We are on our own. When we have the likes of Sudi, Kamket, Kimani Ichung'wah, and Farah Marim, kuri na mushene ati President William Ruto riu arenda kwendia mugunda wa Galana Kulalu kuri kambuni imwe kuma kuria Dubai thutha wa deals ciake ta ciake Traco na wendia wa kiharo kia ndege kuri Adani kwaga guthie na mbere kumana na maundu maya makigie Gen Z. Andu riu makiuga ringi nikio gitumi gia former President Uhuru Kenyatta gukorwa akiyumiria na kwaria na kwira Gen Z matigetikire maundu mathie marenda guthie makiroragira hamwe na Justin Muturi ulionake urakorirwo akiyumiria na akiaria muthenya farigishi. And that's why unasikia Uhuru anasema mnakaa tu hapa na mali zenyu zinaenda. Mali zenyu zinaenda. Ask yourself, ni mali gani? Anzeni kufanya research, ni mali gani? Because me, I think the Galana Kulalu, hiyo story itatoka up, my friend, itakuwa kama ya Adani, and I can tell you for sure. Akenya aria riu moyete miario ino ya Uhuru Kenyatta na urito marugati hende Uhuru ajia kuwa Akenya uhoro wigi utongoria wa Ruto magitekia ati Ruto guthie kuria Embu na guthie Ishaweri na ginyagia kuingiria andu hakuhi na Uhuru Kenyatta thirikari-ini yake yari njira ya kuingiria Uhuru mutego-ini. Riu magitekia ati to Uhuru Kenyatta urakaritio ni utongoria wa Ruto na thirikari yake, but even other African leaders no mathiete na mbere na kuruta miario ta president wa kuria Rwanda Paul Kagame. Koni ni tu Uhuru speaking ni arakorirwo akiaria miario iratigire ya Kenya makiuria ciuria nyingi muno. I know leaders when I see them. I also know idiots when I see them. If you are a leader and an idiot, it's a disaster. Absolutely.